All Israel radio station menase program hun anile to news le to tuna tuwain hi ni som pakhat ni October ni to masaberin news in atran turin wangdoi thlak takin nimina po sepai pathum kanchan le ta sepai pathum pa pathum pasal thra pathum kanchan ani anma ni hi Gaza antlua hey jipin antlan nain konga khan bom an lo da sakin jip noi khan an pok top maya chan mani kha thlok maya andam chok chu to lova an ming chu pakhat chu Ori Bornstein anti kumsom thum pani a kho chu Moreshet anti kho tang nia apani na chu Nathaniel Herskovits anti kumsom thum pasari Jerusalem mi ania apathum na chu Matityahu Marans anti kumsom thum pani Bene Adam ti kho tang na nia khaya poitla kho mayong ki purdon che hian an manin heten min kalsantani an mani an va in chung ko ne vek fa ne vek nu pui ne vek an nia an chung ko ten fa te chon tun kum chu pa lovin yom ki puran mang don ani chu an pa te chu khonge ti chon sel pum pui ven na tu ven wangin ven na wangin an nu na an peta mar tak tak an ni chu wang chon an mani chu pathian in khongai takin thlarau chu hlim takin lomok se ti fai se chunglama yom ki purhlim takamang turin pathian lo la lut nge toro se nimin le voin Hezbollah hon missile ni rocket za somni velan non kabluta tamdeu chu kibbutz Yiron anti kibbutz atla chu ta chon kibbutz Yiron a chon mi pathum aliama aliam te zing a chon pakhat chu adam chok zo tolwa tu nge tin an en a chon ama chu foreign worker ramdang atangin in lo aron kal ho nia an ming pon la soilo eng tu nam nge pon la soilo ka la cheng lo wa chu wa ama po atharau chu rest in peace ti mayang aliam te pani chu an random chok turin be se nian ti chu thil tha ni ale lama Israel sepai ho Lebanon akal ho in nimina khan tank atrangin UNO te sepai ho UNIFIL te sepai ho kem an ka paniome chu tu na hen mi pani sepai ho an mani UNO te sepai te mi pani an liaman tia atmm lova chu khovel pum puin tun an Israel atrangin explanation demand an tia enga tinge UNO te ka pan tia achan chu a all samlutu soi tampo ngai lo achan chumo Hezbollah terrorist ho hian UNO te sepai ho kem zong an mani headquarters an mang fekani UNO point phal dewin an man tir mai ni chubang chu UNO te po Hezbollah ten an in thlauna engma naya khat po omlo chubang chan du ka then Hezbollah hi terrorist group ania an mani tranpui tu an mani ina Hezbollah ho etian an omna tura du tin tori ini pek chok zon nang ma po Hezbollah anga ngai to tapini terrorist ni mai ni chu tiang bok chon UNO po hetiang thowan ni chu Israel to na hian proof an la khom don na UNO te an ma ni sepai ho center train Hezbollah an long kap na zong hi proof hi video proof an ni zong an la chok don ani UNO chu o khai kat ten tak ani khai angai na omlo ale lama good news pakhat nimina Air Force hovin Hezbollah ho senior officer pakhat an ka plum le an ni athalu tukani chu alo mo me aming poka thengi to share poka tumlo idu na thi na thiro meichen nu la somsari pani idong point atha ani lo point Peter kum somsari meicha pakhat idon point atha bok idon lo point anoi lama satan ne inin kung fu point bo thut police in satan inin ti point nom atha bi kani chon hey Israel Lebanon ramri pia hey kho musulmano kho omho hitun hian tlang puin Israel sapai ho in an lato aveka an thut pha tadak an thut pha aveka chon hey TV news the sapai te news ron soi thin Daniel Hagari ti am ha po zukal nge amit nge zo ena amaklutuk journalist of Vakovin Ashroin an entira thingtlang in ti turan nilawa in zong kha Hezbollah ho
englovan ni mai headquarters ni mai in jong akan pindon pakata hian Israel lam direction a hian pindon jong an silai le bomb le rocket le pumka ti te kenon ti te vek mai man tura ready sa san hi te tam zok akan ina akan hetenan vek mai ni chu hey Daniel Hagari sepai ho spokesman chon na soi en no hey ni kan indo pui chu Lebanon apo Hamas ang che hian civilian ti tu ni to lo wani civilian te in jong po hi Hezbollah ho headquarters ni mai ani tin an soitani adik lutukani chon englova po Jabalia anti musulman ho kho apo operation an lakal chacha ni mina sepai ho win combing operation anti nine hey medical compound medical facility pakata hian terrorist ho rontlan lu zel an muwa thadewin an ena Hamas ho headquarters alo nia aminga chon medical compound ani ma cha tak chon Hamas ho headquarters ani chumang chon hell an bomb tak ani bomb tak in building ho kha ding pakhat ma apom tolo check brick pakhat po ding alo omlo vanti chon an ena chon Hezbollah ho mi shwaitu an Hezbollah ho officer len ho mi sompani achunga chon nuam dewin an lo muhil ta dai mai ni chatona muhil turin an da to ni alomo me en kol ngai lo turin an muhil to ni chatona ta turin athalu tukani chon ale lama Jabalia nen in lavak lova musulman ho kho tha dang pakhat nur sha manti musulman te pan khon nga ne selain an nga lutuk an du na an khon sa an man sel juda ho citizen ho anga municipality dan thadewa zom ti po an ne lo ni municipality ho po terrorist fe kan nia an du nun inan sak fe kan an mani musulman ho chu nur shaman ti kho apo combing operation anti in chuan Islamic Jihad anti te terrorist group te an shoi tu lian deuh pakhat an kabrum le anti alo mo me kha angai nam lo sel rama hian terrorist atam je chu ko ui te chung taksa shrik ain pon tamjok ton ka ringtlat chon nimin akhan hey security cabinet Israel government and in meeting na kan minister pa Itamar Ben Gvir khan BB khan hor na sahete na soini kan rama hian Supreme Court in phallo ma se government in dan thar kan semle ngai enge ti chuan capital punishment isu mi solo terrorist ho hi an chunga ro rela thatur khailum tura lo rel na hi kan semle kan da angai to kan rama hian ani lo chon terrorist ho hen min lao mi alovani kan tha chon athu ran ni ani baza thallawa kan man chon zelan thruanga cho tui theiber ane nga an thau til nga chon reilo tenu an chok lang tian shet wang khan min lao lova min that dengani cho wang chon capital punishment an mani khailum na tur dan kan siam lo chon engtik lai apo boina re don lova tin an nor na sa keipo chu ka support 100% chupon nilovin 1000% pon nilovin 1 million% pon nilovin mak to doi tlule dingle voi khat ve tlule voi noi khat ve tlule noi khat ve dingjat so in ka percent in ka support ani adik lutukani chon voinjingkara magdewin Tel Aviv bolhwan paina tres pakzevel bula nausen pakhat alowin payan muwa tu fange enge de engla an nashlowa chu ambulance wan kova ambulance on kale ma ambulance bon eng ma ti trom lo ma hei cho thi to an ti ta dai mai khong ai thla kho mai tu tange shel onin judani musulman fan ne eng ma pola shel lawani chuan international news a hey UNO hovin an hingka soi point ka ka chuak mai ka za lo je chu UNO hovin inquiry anti Gaza inquiry anti thar pakhat chu Gaza mi pui howi tramin antilove eituran nem ti te inquiry anti hem inquiry ti tu commission na ashrai tu alian ber chu tu nge ti jon vai Peter navi pile anti juda holutuk Israel ram holutuk mi pakhatania mel chedeu ania
dum je chu thingrai ni se chu best quality ni don ani zana hian light off ila chu khoi nge om ti shet the me lo kha tluka dum ani a heminu hian inquiry an ti chu an zo to ai ting an ti ron soi ta hetan soi ni tunara la hian musulman ho gaza ho e tur ne lovin drama athi po an tam to a tu na po thi tre pe an tam lu tu kan ti dot chiang lu tu kan an soi ni chiang je chu a che he ting e ting a ti ai chiang zok tur do thi khovel po la shelovan khovel po makan ti achan chu ni tenin isel government po ele in tur ta engza nge hi ni tenin aza nan ton lu to khovel pum pui nan tan tran puya khama sovin ele in tur tam zok an ma ni ta tunan la mi pui ta tur po englo thren lovin chu Israel ho thiam lo an chan fek maya Israel ho hian cho ele in tur lu tur po an khapa chu wang chon tun a hen an boilu tu kan tram hian na salu tu kan ti chu apakha na dot an soina apani nain Gaza boy na hi Israel ti vekani Israel wangin Gaza thu boy ni anon ti to dai mai ni October ni serenia Hamas on lu tai sel ho an mutlaya an lamlaya an thate pak ma pon soilo vani he tiang a dot soi hi UNO a hian try tu ani the ni mo mak tek tu kani UNO ti chu keimata tu chon UNO ain point ka ui ek po kangai na zo kani tak ka soi mai UNO ai chu kha tang kai na omlo top ani sap trong a chon UNO ti hi unwanted nobodies anti top mai ani chon athale chu Iran ho po hin mana Israelin Iran terama Hamas se shoi tu Ismail Haniya an tha kha inquiry an la ti charger tu na hian an sepaiti zinga alian ber pol pakhat Al-Quds anti te battalion te an alian ber pa aming po chu enge ming kha Ismail Kani anti kha an ring lelta ni ama hian niang ama hi CID Israel ta tur CID niang tin an ring lentun ahian an mana a ina house arrest in an da chok thelovin an da ni a tharlu tu kani hetian in ring lel vek ro in troi tu pa lian ber pa Ayatollah Khomeini po ring le ula athadon ani ama po house arrest in da top mai ro thalu tuk don ani chuan hey khovel pum puintun ahen Israel government nena heten thuan cha Iran chu in be tak don ti kan theni ma se khongai takin in be hun a chon an ma ni petrol factory le petrol company hi ti che su bom ti su in ti chon khovel len petrol mana tolu tuk don an ti in an Israel tera nena an Israel government nena nassa devintun ahen an soi ni ome tunge he chu Israel government he te soi turan hor tu chu ti chon China le Russia le Iran government ani an uilu tuka China le Russia chon Iran atangin petrol an leya ramdang chon an lei vak lo an manin man tlem dewin Iran atangin an leya ni chu Iran an mani atangin technology kha ral thomno kha man tlem dewin an lak thi nan wa tur wa khan he te na anin pe ni chu wang chon he mi an supply kha petrol supply kha atan lo na tur khan tu na hen is Russia le China le Iran hen khovel pumpu ye shoi tu ten Israel ten nor ro kan petrol omna petrol refinery petrol le factory te khoi lo turin tin an dir na sa ni a howe khai holu tu kan holu tu ka soi tan tur pok ka she to lo chon ale lama Burma news nom lo do pakhat an soi tala Burma se pai ho hian tu na hian Hamas ho trangin Hamas ho tactics situn ahen an manin an copy to anti engem je an kalna piangin kho thingtlang kho te an kala an kho te an hal sak fekin mi kha an du zat khan thata tlemin mi kha athilovin adamin anhungin an mana chu an kalna piangin an try ni mishing om pho in an mangani underground ho freedom fighter ho win an ma ni kha an lo ambush lo na tur la an lo tha lo na tur khan an ma ni jinga khan civilian a bikin naw pang ho kha tian an kaltir zelani an doi zep le
khai Hamas te swal je chu Hamas te tek tu na hen terrorist ho le government thalo ho se pai thalo an mang fek ton ni tu na hen khai tu te nge khamole underground group pakhan kan shre ke mani wa je wa jon ke madun kan la kap lo wen ma se kan om char he tian kan zui char ni he tian chance kan nei chon kan kap don kan that fek ton an ti top ni ma se sapai ho chon eng ma law lo wen du tu an che ni me he tian an kal na piang khan kho te khan hal sakin mi te khan manin that fek lo wen he tian an ma ni om pho tur khan an da che le ni me an swal tak an swal tak ani chon Manipur News Central Security Force of an Operation he anti-char combing operation nimina po hey Manipur court meite ho kho silai tam deu an man chok le ral thomna ti mayang silai chok ni lo grenade te bomb te engenge an man choka a thalu tukani meite ho hen Assam rifle te che ani min andu lo ti line tu na chon meite force lo ta phot chu tu na hen andu to lo turin omane ale lama meite ho potun hen BJP hi andu vak to lo tin news aron chonga chon Congress ai te alian berpa ibobi singanti Manipur om hen nimin akhan tuna Manipur MP ho zongjong potuna MLA le MP ho zongjong potuna hian Congress ai join turin line anding mai Q1 lan ti top mai ni ti khopa chon tuna hen min Congress ai andu zo kan tia adikan ni ewan ni la chu ka shelawa dik ni ma se atha ti tu po ka shelawa athlo ti tu po ka chong lo ni achan chu BJP chu Israel ram ngai na chon BJP chu athalu tu ka ni BJP chon Israel thaton tran pui ni Congress ai chon musulman ho an tran pui na sa ni musulman ho hi an tran pui Indira Gandhi hu na tangin musulman ho an du zo ka an tui pui zo ka ni ma se Manipur ta tur chon BJP athalowa Congress ai zo ka thazok le chu wang chon eng tu zo hi tran pui tu nge tu zo ge athazo nge ti tur po ka she chuang to lo ni ke po tak soi mai yang chon voin hi tun a hian tlaya Yom Kippur alu ton to Yom Kippur chu juda fa te ta ro chongai ni ro pui ber lo om ber ni nia chawang chon nimina po ati dan tu te halakha te ka soi to voin a po ka ron soi nung lenga ke mani kho chon sabat ne na ni wang khan bati chita khan sabat bati chita khan abrakha khal hadlik ner sel sabat ve sel Yom Kippur ti turan ne chu zo in shekhianu soi tur ne chu zo in chu ei tu seuda chu tunahen ke pokala elo tunahen news ka soi zo chen kan ei dona seuda por dewa ei tur ma se nitlak ma chung nge chu du chon tui pokala in theyang tia kan ril ru a hian soi anga yani nitlak ma nge chu chon trong trai na chon kol ni dre ti in kan trong dai na kol ti chu kan in tiam na zong ka ti pui ting lo zong pathian mil phesak vek ro ti in di trong trai na in kan tran don na in khom na a mi pa ho win thing in lo tur chu talit kan ha fe kan it tlai zana apo na tu ka po ni leng in talit kan ha ni chon englo po hey enge smart tut nge ka shilova tissue paper nge ka shilo towel nge ka shilova ron keng fek ro chan chu voyeng za nge chota hen kon bo khup don ani chota engma umlawa chot chunga henen kan lu kan da thilowa chuwang chon towel pakhatal kan nei chon atang kai lu tukani chu nia news zo to asoi solom chon pathian min ngai dam se soi fu om chon kan unau te sapai te zong raldo te zong pathian lo tran pui se an raldo na an nge na tura chandam taka an raldo na tran an ron kile theina turin pathian lo om pui jel se chon kanu no te dam lo ho zong po an dam chok vek na turin pathianin voina thu soi zong pa mi lo thlan saksela chuan chongai pat boina om melo na engma om lo wa kan ngai thina turin kan vain pathian min mal so mena chuna chu baka ke po ko soi du pakhat chu Yom Kippur lo lut main mi puine na soi swal kalo nei takin mi kalo ti thinrim takin ngai dam kadira in mi pui mi te zong ne na ngai min ngai damula ke po tu ma in ngai kan na ngai dam tir na turam lo wa chu wan chon kan in ngai dam ve kan ke mani kan in ngai dam vek chuan pathian pa min ngai dam ve kan ni chu zunin in vain shabbat shalom chu zain chongai nom le